Ngifuna ukutshela mehlupha sosigebengu lelona yini mehlupha sosigebengu nesela sibale kuhlukene isela sibale lingakutshontshela uzokuthiwa usekutshontshele yabo. Isigebengu sibale singahlala nawe 10 years ogcwele ngonyaka ka-11 uyobona ukuthi lo muntu uyangisebenza esevela sekusebenzile angithi imbungulu kasinawa nezadla umuntu egijima. wena kuyikuphi-ke kulokho kushoyo isigebengu ngisigebengu phela mina ngidongisele sibaba ngenzeka uyangisebenza le mnyaka sengihlale nawe nawe sibaba sakhuluma ngawo sibaba uyangisebenza isigebengu nawe uyangisebenza ngiyabuza isigebengu shukeni kahle siyabonga bhuti kahle athathe sibari ngenzeka la uyangisebenza ngani cha sengiyasho ngempela isimngaka iminyaka ngiphila nawe kanti mhlawumbe ngihleli nesigebengu okay mana sibaba uyakhumbula ucela ikani lika-drink ngayikhokha lutho uyakhumbula uza kimi uzofuna izinto zokujoja ingitsha khumbula ngakhokha sibali lutho lutho siyasizana mina nawe kodwa mina ngiyasola uyangisebenza le minyaka sengiphile nawe khona ukungisebenza okukhona ngeke ngabuka ungisebenza safuna ngiyilandele kahle into ngiyibuke sibali khona sibali ngisazokusebenza ma khona into engifuna ungisiza kuyona hayi lutho yaye sengigadile ngangigade iphutha zilofana abancane bathini bathi abafuni ungena ebugebengeni noba iy'gebengu ziyafa uzi bathi ziyafa ngamakhaya ijozi ziyashawa isigebengu shawa sichonye phezulu mina ngithi kusuke kushawa owunsonsi cha iy'gebengu lezi ey'sebenza abantu sibale ngithi ngitshele ngo-10 years ungahlala isigebengu zibanjwa after 10 years yishawa kodwa hayi akusona isigebengu ngitshela ihlukane khona isigebengu asibanjwa khona utsotsi wena njengoba ubanje uboshwa futhi utsotsi wena isigebengu khuluma ngawo siyabanjwa kodwa late sesiwenzile umsebenzi masibanjwa ngapha emakhaya late siyashawa sibulawa ukushawa vele vele uwumsebenzi wabantu abangagcwali ngoba abakufundela abakudalayo yabo sibani ungamshaya umuntu sibani abakufundeli abakudalayo yabo basuke bekushayelana